Muraho neza nshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu, ni Ivan kuri mikoro za TVS kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Ubu ku wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kwa 11 ni 2024, tukaba tugiye kuganira cyane ku kiganiro cyagarukana amahoro. Igarukana amahoro ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa nanjye Ivan. Ubu rero garukana amahoro yacu ikaba yibanda cyane mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse mu gace ka Bibogobogo, aho turi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi ni amakuru tuza kuganirirwa ndetse n'abahabaye n'abandi bakomeje kuhatemberera mu gihe nk'iki. Reka tubibutse yuko ibyo ari ibice byazahajwe cyane n'intambara duhiriye muri 1996, ubwo hakorwaga ihonyabwoko ryakorewe abatutsi b'abanyamurenge muri 1996. Reka tubabwire yuko ibi hari amakuru tugiye gukomeza kuganiraho kugira ngo tumenye impamvu tugomba kugarukana amahoro aho dutuye. Haranira amahoro yacu rero ikaba irimo yibanda cyane muri ako gace kazahajwe n'intambara kuva muri icyo gihe kugeza uyu munsi, bivuga yuko nanone amahoro ataragaruka muri utwo turere. Ni hamwe rero n'amakuru twagiye dukura muri ako gace, tukaba twaganiriwe cyane na Ambassadeur de la Paix Bwana Jacques Muhumuza, akaba yaduhaye amakuru akurikira. Ibyo rero tukaba tugira ngo tubiyegereze hano mu kiganiro cyacu cyagarukana amahoro kugira ngo dukomeze kuganira ndetse tuniyumvamo cyane igihugu cy'amavuko. Reka tubabwire ko nanone muri iyo ntara Kivu y'Amajyepfo, muri ako gace ka Bibogobogo, turi muri teritwari ya Fizi, hari amoko menshi ahari. Bivuga yuko hari amoko y'Abanyamurenge, Ababembe, Abafurero n'Abanyintu. Abo rero bose bikaba ari abaturage bisabwa ko bagomba kuganira kugira ngo amahoro yongere kugaruka aramye. Mu gushakisha rero amahoro kw'ayo moko yose, byasabye yuko Bwana Ambasaderi hagira abo aganira nabo muri ayo moko yose kugira ngo amahoro yongere kandi arame. Gusa kandi akaba hari inzira ndende, n'uyu munsi akaba asaba yuko amahoro agomba kuramwa ari uko abantu bose bagizemo uruhare rwabo. Ambasaderi rero hamwe n'ibyo, hari ibikorwa akomeje kugaragara nyuma ya Fondation des Ambassadeurs de la Paix mu gihugu. Ambasaderi amaze kugezaho abantu benshi ibintu bikurikira, cyane ko uyu munsi ishize habayeho amahiganwa y'umupira w'amaguru. Ubwo akaba ari impamvu imwe ikomeye cyane mu guhuza abaturage ndetse cyane n'urubyiruko kugira ngo rubashe kugera aho rwiyumvanamo. Rero garukana amahoro y'uyu munsi ikaba ari buze kwibanda cyane ku ihuriro ryabaye ku itariki 8 muri uku kwezi kwa 11, aho ikavumu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kavuga uko rero hari aho turi buze kwibanda cyane mu bivumu, ahabereye umukino wahuzaga amakipe y'Abanyamurenge ndetse n'amakipe y'Abafurero. Ibyo rero bikaba byaraje kugira ngo urubyiruko rw'Abafurero n'urubyiruko rw'Abarenge babashe kongera kuganira, bose basenyera ku mugozi umwe. Gusa kandi nuko biza kubava muri uyu mukino nabyo tuza kubiganiraho mu kanya. Gusa rero amakuru twahawe haratubwira yuko nanone ibintu byagenze neza cyane kandi byabaye ibinezeza amaso y'abahabaye. Rero gira amahoro ikaba ikwiyegereza kugira ngo tuganire uyu munsi, ninjye nawe, kugira ngo duharanire amahoro aho duherereye. Ikiganiro cyacu rero reka tugihede muri ako gace ko mu bivumu, aho bivuga yuko mu bivumu itariki 8 habayeho uguterana hagati y'abanyamoko cyangwa se Abafurero ndetse n'Abanyamurenge. Gusa turibaza ntese kuki habayeho gukina hagati y'Abanyamurenge n'Abafurero, Ababembe bo ntibakina, byaba byaragenze bite? Ibyo twagerageje gushakisha nanone abaduhaye amakuru batubwira yuko Ababembe batabashe kuboneka. Ibi bikaba rero ari intego imwe mu byo gushakisha amahoro Bwana Ambasaderi arimo kugerageza gukoresha
kugira ngo turebe ko amahoro yagaruka mu gace duherereyemo ka Kivu y'Amajyepfo, aho turi mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Muri ibyo rero Ambasaderi de la Paix Muhumuza akaba yaduhaye amakuru y'uko atari ibyo gusa, ahubwo n'ibindi bikomeza kuvugwa kandi bizanagirwaho mu minsi iri imbere. Ni muri iyo nzira nyine aho twakomeje tuganira na Ambasaderi de la Paix Muhumuza, akatubwira yuko nanone bafite n'ibindi byinshi barimo gutegura kugira ngo bakomeze kureba ko bagarukana amahoro muri ako gace ka Kivu y'Amajyepfo. Biravuga yuko nanone muri uyu mupira w'amaguru wahuzaga abanyamurenge mu gace ka Bibogobogo ndetse n'Abafurero, bivuga yuko ekipe y'Abafurero ariyo yaje kwimukana iyi ntsinzi, ikaba yaratsinze ekipe ya Victoire. Gusa kandi bikavuga yuko ikipe y'Abanyamokoyo nta zina yari ifite, tukaza rero kuzabigarukaho ubwo tuzagira ikiganiro mu buryo burambuye turi kumwe na Ambasaderi ku murongo wa telefone. Gusa si ibyo gusa, n'ubundi bavuze yuko nyuma yo kuganira no gukina umupira w'amaguru hanateguwe n'ibindi bikorwa byinshi birimo nko kwishakamo uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibiganiro by'abasaje cyangwa se imbone z'umuhana zikubiyemo amoko yose muri ako gace, kugira ngo abaturage bakomeze kubana bahuje. Ibyo rero hakaba ari byo tuzaza kuramburaho ku minsi iri imbere, ubwo tuzaba turi kumwe na Ambasaderi ku murongo wa telefone. Murakoze rero kudukurikira, kuko naho ubutaha turongera kubaganirira kugira ngo dukomeze kubana, twongera kandi kubasaba ko mwakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana hafi namwe.